Sağdır. 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 Hadi bir malumat etsin. Koşun, malumatın koyun. Kesip alın. Malumatın koyun. Ayta veresin bana. Hey, buna hey, deputatlar görüp otasınlar kız elinde. Hey, hakikatçı bari geldi. Hey, buna hey, Cumhurbaşkanı bitti. Kapın bağlasına büyüge pratik alpar verdi, mala desinler. Alğanlarımdan, alan etten bilin gelgenlerimden. Çistat. Hepte hırsızga aytat gel de çoğunlar. Hepte zabas-babaslarım bulup. Alğan geçti daha gel. Hep toqotor jeri. Sadır Bayken qoldayız mı? Döme gelme getirgen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah uluk. Allah uluk. Allah. Ayağına çeyrek duran koyun. Bir başta bir ölüm geçecek. Bir başta bir ölüm. Hayda koyun. Adam bir yollar, bir yollar, bir yollar. Boşanıcı, bir ümit kazandı. Yedi olmak, bir de oldu. Beş kimle, yerini mamleket öz kalsın. Bu yaşlarının oldu. İleride bir toprağına değil, canlılar var, bu çok gerek oldu. Tekeşmen var. Yeni topluluğu var. Hakikat için gelgiler. Herkes sadırmayken ondaylı, ölünmeyimiz. Cetovlas bilimdeki, bilgi olalı, bilimdeki olalı. Ölünmeyle kıskas sadırmayken ondayım ben inşallah. Ben kaysı oblasttan çıksa da neçe ben? Gündeli olmaya altın. İşteseç, ondaydılar. Yok bolu otar. Ağzımda özgür, faktı boyunca açsak da onda kesince ben dileğimin başım işte. İşte Kudaya karşı yok. Buna faktı benim koyacak buna. Gelip Giyitini de Atanbay, bağlan, savat de bir şey için emettiler. Ne daha? Canağım. Hayatқа çıkады, алар кеткенден кейін башқа біреуді қойып отыр. Yanına billi o da sayasat genç. Ya alар болбай қалып тигini қойып көрейін, қойып көрейін отыр. Не деген емен? Біреулерге қойыш керек та бір şey. Birelemeyin. Жоқ деп қарайшы толық ақшасын беріп отыр. Құттөрім бағанша миллион бөлімді де отыр. Ол емені тыншытқанға, елдерді тыншытқанға. Сондай елі де, оның прямой шықса болды, Бурмалабай қысқасы. Қырғыз елі мойған құла. Gelingizler, emi özüsün Bayköz қолдап қоштап алалы. Oğuz emiler болбай қалды жоқ, қылдай берді. Баяқта патриот, байкелер, патриот dinler бар келіп отыр, сөйлеп отыр. Байнелер, Оğuzlar деме қылып ар жаққа соттан қырмап, ақ үйді қайтарып отырсыз, алеле гүлеле алман гүлеле деп. Құдай, өзгөр пиар қылып Инстаграмы көйіп отырса, көйітті көріп не шықты? Немне шықты? Bir келешек үшін, düşanlar үшін келбейсіздер ма? Gelgile güzelim. Gelip koştoktunay. Bayköz koyup alalı. Anan piyarın arqıla veresingер. Başkan arqıla veresingер. Erkekçeç. Ben Allah'a akmı. Ben bireuni jalamayım da Allah'a akmı kısқасы. Kimde kim jardan bергендери болсо дагы Allah'ın kim berген мен Allah'a milletmesin erkekçe айтайын. Ошо güzel ойгон. Ойгон кыргыз. Başka bireулер талап кетпесин ойгон кыргыз. Bireуге сүйгөнү көп түгөнчө баката жери кушакта өлгөн жакшы дейт. Kostoylu sentrga gelingizler. Hiç qanday manevr bolboyt. Gelip qo'llab Kostoylu. Takarsa turalı. Anan özüңөр qarap piyar qilib tartasыңа барса эле жок менен. Атактуу башты Instagram көптөрдө айтып атам эркектер. Ошака кыйсыңар келип сүйлөп ой пикириңерди айткыла кыргыз элинин. Мындай өз үчүн, мен үчүн күрөшөлү тагдырыбыз үчүн. Келгиле Садыр Байкенден эч ким жок башка серкечи. Садыр Байкенди тааныбайм мен лично жол элек. Жолугуп көрсөм анан айтат элем Кудай. Жолугабыз Кудай иншалла. Ошо барыңарды чакырам центрга саат уже 1 болуп калды уже. Бирлерге чакырабыз Кудай. Центрга келиңиздер. Чисто патриоттор, германдар, площадка. Барыңыздар бүтөбүз. Кыргызстандын келечеги үчүн келиңиздер жаштар. Садыр Байкени колдойлу. Жети область биримдик алга. Алга. Assalomu alaykum Kırgız elim. Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу Омский шаарында иштеп жаткан мигранттардын атынан 7 областтан иштейбиз бул жерде. Ар жерде Чөйлүк, Таластык, Жалал Абад, Ош бардыгы бар. Өзүбүздүн үнүбүздү жеткен коюлуп чечтик. Биз Садыр Жапаровду улуттук лидер катары колдойбуз. Ушул убакка чейин кыргыздардын башын бириктирген мындай лидер болгон эмес. Biz Садыр Жапаровду сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөткө алып, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка
кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентер эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып берсин деп атам. Бирок ачык каралганы менен кумтөр мамлекетке өтсүн деген Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун аракеттери ишке ашпай калат. Анткени бийлик башында турганына Атамбаев менен Бабановдун бут досулары күчтүүлүк кылып кетет. Себеби бири президент, экинчиси премьер-министр эле. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аарде 20 миңден ашык акционерлер бар аарде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өмүрөк токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Бара бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң койсо сакы көзүңөр көрбөп калат. Кылганы кылбат десеңер кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салам кызым, барыңарга салам. Мына айта кетчү нерсе, жаңы YouTube канал ачтык. Иним ачтык кыскасы өзү. Ошого катталыңыздар.